sa ni kalau na temanda na kalau na lubana na kalau na tambu sa kanto kay sa biya na ngau binanggo sa kinta bay komunisa no de baba koso na ngau bimbi da warurong sa kina na boss ni kalau na matakan dai sa kinta bay komunisa talangaw ni warurong tumay na bebono ni sama tumay kina na matakanggo numuni tukutiko sen ni sama tumay bono tani Ninda umaraw ta kana da ni bengarabi bagalo ang garabi tikani na centenary na bingaw na so no so taba indua babri binakatakatinga ko na bengarabi na boso ni kalo daw batay tikani na batabat ni bengarabi na centenary ano no mukinda bagi kemuni rara batiu kana ngaw ng bimbi na boso kinabi kanda na kalo na matakan dai o ba turati ko induna ultanga menonda na matakan ko sa ko na rei ni kai binakata na kalo me rei tiko ene kenagarabi na dadakan nilamana. In the name of God the Father and the Son and the Holy Spirit, I wish to take this time to welcome you all as we meditate of His words this morning. As we ponder around the scenario of resurrection, I wish to bring forth a theme this morning is the outlook of what God expects to be part of the work of His kingdom. What God really expects to advance the work of the kingdom, which can be read, which can be seen on the day of the resurrection, the story of the empty tomb this morning. Nakatamu ko ta sa ating mabikan na naireroya na matakan dinday na matakan ni singa ni tuwa katale nirto sangu na marama merto lako ng bulu-bulu tayo erto sa rayda matay na kaukawan ni kalaw ni sa tabuki bagalebu na banua yan garua sabi kintabaki kalau malangi nere ni ang los yang basi kan singoya sa kautir tu sar gelama merto reida na inakin ka saya do ni singoya na kenta tolu nirto sa lesu erto sa sotabata kena turanga kabosa virto ni singoya na taro mendataronga na matakan ni kuwa. Why the women, why did heaven allow that? He showed the power of resurrection to the ladies and not the disciples. Wabunaw ko na bagisawati, wabunaw ko na bakasama ni Taboy Lombi. Last year I preached on the aspect of the folded napkin. Why did Jesus have to attend on his napkin na kinalaylay doon dua before he left the tomb? Lombi raw ni Taboy. Madosawati wabunaw ko na nagutobole mesamitu nga nataro. Why did John enter? Ni saya dia ni kina katuban bulu-bulu. O kaya di sa sibiti Peter. He ran past Peter. As he came to the tomb, he stood there. Asin drusara. Why? Iyan na matakan dahinday. O binakatanga mendanarayda. Sa menasamibikan na natarong membalata na dadakan ni turanga. Sa daba. Why did he chose the ladies? Na natunding tagi na tisaypel, it took one whole night for Jesus to pray. Masulakati ko na daka-daka ninding itaki, natunding tagi na tisaypel. Doon ang buong ito ko na nato masulaki. Arto daka-daka bata, arto baraw tagit ko na loman ito na yung baki. Arto talay. Iyan ni saya gamay when it came to resurrection. Sa dua tanya na itubo-tubo kayo lamalangi. Sa seni nui tagirto, sa seni dingi tagirto, o kwa ka masula girto, ka dingi tagirto, o baraw tagirto, merto na kayo taman ito gani, nadakadaka. Isa dingi tanga, ano ito bulan na marama, ito ula ko na yung bulong-bulong lebu na bibasa matalay, na biyukanin na babakoso. Erinda pa ka daw de tukin na naloman ni kalaw. Balatekin na dakadakataki na lomana ya bura-bura. Matay ni kau na numa menonda na matay dahinday. Ni sa rauta pa binaka. May bakataklaiti ko ng lotunggo, ng ganga, ni loloma. Nothing else. God wants to see the exhibition of the power of love, which is sufficient for the work of His ministry and nothing else. Taban din dinita ni daw rey nga buwan libo na lolama ng rambulan natin.
vele ti Makawa, vele ti Wou, me bola tambu talanga Indonesia na beka iba kata kila-kila ni bulan ni Marama. So nang daw ni bola tambu at kuna na Marama signifies or symbolizes the Old Testament and the New Testament. So at kuna ni Marama ray-ray ni matin tua Israeli. Ye tale biau na kae koto na madhiu wase tinka tolu ni tkina tolu sanga bulu tolu ni kai bangone na ibol tambu sa tau bata na matin tu bolo malangi kena lebeni sa tau rendune lewa kabunia ana loma ni mandain roka tolu na ibrau kenda lika na ibol tambu lewu na ngauna ndau tukunikina na wil go tolu na ibrau na imata ni ngauna mbasi kina na ibrau ni tolu na ibrau koto na bakati wu na wase tingawalu na tikina ono nirtu sa lakamai na biya matataki may loma langi sa ruti adamai na tisay peli sa didi kiloma ni balalada kaya parama tuna bi sera tolu era tukuna nandaw ni balatambu ni seni patalaka na wil ngo met tukuna na kai binakata na kalo me ray na nona garabi burungo matai lab me liu saranga na loloma kena rua service deben garabi kena tolu devotion great love care and support weekend sana baba kosa na matay dai biya ti mo buwan data ka na matakan ni kuwa kapay ndo na kaya na raw tunga ni to soy me daga tunga me daga tu kiliu na daga na lotu o kwenga isini buwan lolom ko usini biya tukune ni bambauta balik kabe kan dan ibol tambu na bambauta na nui na loloma katul tulungo usi bundu na loloma daban din teran do matanatakan na marama ngawni ni so mate o ndore de lebu ngawir na maram dunga do baktakilana mate de sango luma indu na maram amos na lewen kete ngawni ni so lebu ndo na marama au sa bandin dirta sa sonna baka maungarapa wala sa ni sarana turang bibunwa ka ngayar daw matatakat tigunan din ng go na marama daray na matasere o so wala nga na matanda na marama so na nga unen duwa nga andungun tumay murya tugu ni murya na kaw na lakalaka ba tigay chisu lelebu na marama bakal tigo na laman mada unru ka saranga na lebu na marama women followers of the Bible during the time of Jesus lelebu na marama wakabi leletal na turang na ilako na kaubelatay ito sa litunga na marama ortuya ilakatangan sabakatalanga kinanay mbulu-mbulu munisa na biokani binakata mumbolay kenda na ngaw ng bolong-bolong ko dunga na kar ito so ito iliw na dadanggo naloloman dundunga rumata tayo talo ni kay Samarian daw loloma talo no ti kwento nga chisu warong binakatiko kway warong ti kun saoti tatarang oday nawekana na tamata sing buti kwento mutako tabara kani saw kway nga saloma kway nga salmana etarong ipakatolo ka pita ko salmani wala buka balay gortungo tuno pita iyo turang ni sakla ni salmani kemuni tarong pakatolo ka pita tarong dan kalau chisu tarong ipiti tunga siapa pada rin nolom di satu kuda iyo go sipi alami ameda mevala o kasa nga namatakan dahi raw ni sinay na tangan ni labo rani lebu tunayaw rani lebu na kaka na may bale kasa nga naloloma lo rongokin na to basa-basa ng matanggal lumay biti siya nga din na tali anong lebu na natanga lebu na kandarawata darani sinay ito na barlotu kaya makayalik na nalolom ko anang ngon bolang-bole
na rai-rai-nga na Canadian. Kinagaruan ni ikaw na numa menonda na matakanday na lotungo in this church, only God should be glorified and no one else. Na lotungo mendokay doon akin na nakalaw. Daw hindi kita na maram membertan daw kami ito nga. Tarota me tukuno luke ni pamadaltaka na itukutuku kartukaw tayo ni na marama. Ni sa tuda katalo ko chisu na luka rusa ko ba. Tinatigan duwa ni sa bakana itukutuku wale. Nato itukutuku na marama kalesu may ng bulumbulu. Ngaw na taumanda itipita papiloni itar na balibibesu walibilawai tarana tangane membalat tangane. Sindang soli na ba nino ibir na marama. Nang dolay soli bukan din na. Women were not allowed to give evidence in court. But on retukutuk is not trustworthy. Sa akin na baka nui-nui. Saraw tayo tukunin itukutuk wale. Dingin tagirito nga na marama chisu balata. At one time, and alam manilaw or to abile titaka, na tisay pelungo, o they meliw. Luga diwa basa nga bulkaon, no sangay tumbabayar na bileti. So, ko they birto menelebu dake. Ni kuwa sa ongong ana bitarang ibanua. O they mentambi may dolo. O they mengunu. Sing tabon itu da katale ya do nduna kay nanduna lo manibolo to nanduna bono ibiti. Abo sa tigo may ko nanu maniluta ka tigo na bonua. Adu tigo may nongoya una bonua ngo. Nongoya una lotu. Sa andur may ndo may rando ne vakoso. O deo iko. O kahit ng gorme ano mo na banua, anong guna banua? Sa mo ulit tinibalilot, na bimbata kiniliw. Bimbata kinintokay. Munisa na biokane, na lotungo. Kabayan doon may ray dita kay mentokay. Nakalundong-dunga. Full stop. So nga urusan daw, siya sa nga, noon da bindokay makatamata. Aw sa reditip. Saya likino no boro tag na kalo na sa kalawada. So na yabu ka baraw ni bengarami. Wana wadi ba ben tinna lo ta na man kalo. Balatanga ni sanda bindo kay Sibia. Sa sinrawa ni da bosa bandonu sa lebu na biba kalo mabinakataki. O bo na bole bu ni sa mayele nduna kayan daw kele tu ko de centenary. Ya na mata meken di matin to kumbuna. Sarang ada sanda udah bangun terus aku dulu terus sanda uya na tobat kan burin masang do warau awaron tabi ko na matambe kan kumbuna kumbuna wada na may dolo yang ngawin negara bitabi kad na lotu reba kumbuna when the church calls kumbuna is missing in action. Yang ngunang kona, round the bowl of grub, kubuna right in front. Udah iso tigo. Udah untuk apa isine? Taro tanabi palo mabinakataki. Untuk kana kalu nonon delolako. Matan kornida wasendua rusa ngabulu kabitu guna rusa ngabulu kawalu. Sandi kita kana kalau nakabang liya bura-bura. May mandu atagira na buku. Nabi ka maluma bura-bura sandi kita ka. May mandu ataga nabi ka kaukawa. Kinabi ka baka isi. Kinabi ka embedi sandi kita kana kalau. Kinabi ka sa sangwale. May kakwa kina na tamata mendakay koya na mata ni kalau. We should stand on the common ground. Labat tatang na kalau. Nothing else. Kani wati na matanganday na lotunggo. This church is worth risk taking. Na lotunggo sa rawatan dondunga. Irasin nilang matakatali, lang malakatakatali dunaka. Na nonratanga sa nonrambula. Baka meron may kawita ka meron bula tiyo kena. The church of God is worth risk taking. If you can't take the risk,
this is not the church which you belong to. Pangkaratal ito na banlot. Kanay-ray-ray, yung basi kisarangan, nasigin tuwa na katalgo. Orto siya kilabin na kasartungan na marama that the enemies of Jesus were still around. Siya tuwabo kitungan na meday Kristo. Era siya natungan na sotia. Gona kaun ding ta kinanay bolay Matthew because Matthew only mentioned about the gods guarding the tomb. Siya buto-buto tu na banua. Arto lako talanga ina yung bulumbul kan daurer na lako ng bulumbul siya bata. Doon mali mo man yung bulumbul. Wala ko mata kasare pa na matam. Sa arway patulebu, gain nga tituan nga kaukawa. Nikla ng bimbini patunggo, doon dolu walu ng raw tinakabang na kilogram. If they were to push that stone, nanduay buru memen ano nasui. Nasuay na kukur ng batin naman yung bulumbul. Yet, they took the risk to go. But ang tukilan, itukin na naitabi, ang balatan na maruroy, niyang turang. Arto urabak kaya na tisaypil. Ito sa lang kataka. Ano na tumbula. Tatarungan, doon tarong atiko. And then daw tibay, nangabi ngaw ng bolang-boleso, nisa nganganrimay na lot. Nisa kadi na lotu, sa tunay tabi na lotu, mandang garama, and then daw tibay. Daw bukay bay, ni bola-bola ni Lomanda, bola-bola ni Londa. Auso na nga, sa buta na po sa bimbi. Di po sotyaw. Magabanggo sa alako. Then nito usol, oto na matatinong ko, na tinabibado. Senra di bati kong ko. And lewe-lebu, iyan ang ngaw ng bola-bola. And sayal nga. Tailay na italon wa maroy. Balata na utula ko na ilaw-lawar tu lako New Guinea. Amin yung balin roka. Kadibirto na koban na katunibirto tal-tala. Gra na bunondo laki na sauri rerbaki, borbaki. Namati tukina. Sabi pasal teke mendo pakasama takawarua. Ito na nanggasing ko. Kemudian ko ba nakita umaro mendengar nakita umbawang taki may beira na lelebu. We are blessed to be chosen to be one of those to take the mission, though it's volatile. Kaya kito na mati nga. Saya kito ng bulang nga. Iya kito na lako nga. Bada manariri nila ko andala ko tiyo-kena. Andang balian ng unang-rendre, nandawa ko ikanda, rinda senga. Tuta katale, isa basi ganto na re-rebo. Katong damit ko may bale. Suliman na pledge form, kito na matinto kumbuna. And damit ko sa na buni bola sa badeng. Tal na ibalo. May katundo laway, bitan dito usoli. Wala nga ukibiti matanggal. At nga ukibiti matanggal, wara ka meliw. Sa irot nga ba ako, sa medyo ng bunungan, sa dagit talata nga ako. Kung doon natura ngayon, nung gusto lang doon dol. Sa warta libera isa nung sa palasar nga. Saan doon yun may ng bolong-bole? And the TV. Muna nabiyo kanin, sa tinia na mataran dahi. Kaya nalotu, araw tabi na ka naloloma. Nothing else. Rada ko, nando kayo nga kinanaklo, ano ba yung kayo. Di ba sasya kanin ng bola raw. Isa na reda nga na kaniriray na nabaloloma. Alam kinapakaro tayo ni kalo. Nasa ka ni kalo na tamanda, inalubihan na kineltam.